Ngiselile njalo mina ndodana kaMkandla ihlula lokudala isinda bephakamisa. Lokho ehamba nayo imaneja wamfounder madoda likhuze eMalisini. Yathola kahle. Abangane bami ngiphila nabo abanye bashona abanye basebajele umhlaba lona sewabanjani. Abangane bami ngiphila nabo abanye bashona abanye basebajele umhlaba lona sewabanjani. Ejele ungena kalula simukuphuma khona bakithiza ngono asihambe zonke siyovalele manje. Ejele ungena kalula simukuphuma khona bakithiza ngono asihambe zonke siyovalele edolobheni. Bachotela abantu lokhu esibekile wathi ulingane thina sathula nje hayi akayoboneke manje. Bachotela abantu lokhu esibekile wathi ulingane thina sathula nje hayi akayoboneke manje. Ejele ungena kalula simukuphuma khona bakithiza ngono asihambe zonke siyovalele edolobheni. Ejele ungena kalula simukuphuma khona bakithiza ngono asihambe zonke siyovalele edolobheni. Ejele ungena kalula simukuphuma khona bakithiza ngono asihambe zonke siyovalele kaMpresi. Ejele ungena kalula simukuphuma khona bakithiza ngono asihambe zonke siyovalele kaMpresi. Khona programuza khona lapha wafana mchile lokhulu ko-KB iyacela intodana ukuthi umphakathi awuzame ukusebenzisane lamaphoyisa sisebenze ndawonye ukuze siqede bona ubugebenga limkhuze elimazini. Thola kahle. Ejele ungena kalula simukuphuma khona bakithiza ngono asihambe zonke siyovalele kaMpresi. Bachontela abantu lokhu esibekile wathi ulingane thina sathula nje hayi akayobonele edolobheni.
previous phansi khona lebombamba ezitolo ufana msevule ndonda ingoma yo into esiyezwe isigebenga bafana babe emazweni le uyazi ukuguga lokho angazi bafana kuthiwa kusesiwidile hayi mdala manje kusesithanyeni thola kahle kuthiwa amasela atshontsha ibhokisi lilomuntu phakathi abaleka azanga aphinda atholakala uyakhala nomndeni ufisa ukuthi ngabe ungathola noma ibhokisi lingasela lutho ubhodlele khona nazi isigebenga sihamba sidubula abantu emabhendini zenzela ukuthi amabhendi avalwe angaqhubekeli phambili uthi omanguba labo basithwalise banzima besithengisela impahla engenasilipho yibugebenga bonke lokho kanti thola kahle uFosi kanye noIsmail khona lesigabeni sasenesikwe sebevumile bethi ndodana ingoma yo yanthola kahle uyazi phela mina ngindodana mafana into selezile bafana sehambe khona emapolice station abafuna batshela ukuthi isigebenga asibheke ukuze sikwazi ukuthi yonke into esenza siqhubekela phambili thola bathothela abantu lokho esibekile wadlengule ngane thina sathula nje hayi akayobonele manje bathothela abantu lokho esibekile wadlengule ngane thina sathula